الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين، آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد، فأيها المسلمون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا، وأن يؤتق رقابنا من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawo en yettude Allah o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata wiyeteeɗo Allah mo mara ɗimmo mo mara nando, juula e ɓurnaɗo tageefo ngon sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fof e dendangal sahabaɓe makko e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo ila yawmil qiyamati, yo Allah waɗu en e maɓɓe. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala e hoore o mimbar ɗo, yo Allah jaɓan en dendangal golleji meɗen moƴƴi ko waɗɗen kon. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ka hoore mimbar ɗo, yo Allahu on yaafo en dendangal golleji meɗen bonɗi ɗi waɗɗen ɗi foti hiɗen andi ma en anda. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wurnu en ko en julɓe, yo Allah ƴettito en kadi hara ko en gomɗinɓe. yewtere anden ko nde wone yiilade ɗo, mi fewtinayi nde enen baabiraɓe ɓen e enen neniraɓe ɓen e enen ɓiɓɓe ɓen. mi fuɗɗora nokku ko Allah subhanahu wa ta'ala on o daali: ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. no tawa e maneji Allah din subhanahu wa ta'ala, wonde ma o tagi gorko, o tagi sonnajo kadi, o tagi sonnajo on kadi wonande fi gorko on litaskuna ilayha, fi yodeju e makko. wo o waɗi hakkundeji maɓɓe kamɓe ɗiɗo ko wiyete kon mawaddatan, giggol, wa rahmatan e yurmede. wo ɗum ɗo non ko mande kono ko wonande yimɓe ɓe hino miijito. yewtere anden ko honɗum faala fewtugol, ko adi kon taw mi fuɗɗoray tawo jiwɓe ɓen, mi ara neniraɓe ɓen, mi ara baabiraɓe ɓen. ko honɗum woni ɗum? goto e karamo koɓe o wi'i, si Allah arsikima ɓiɗɗo jiwo yehi ha o heɓi duuɓi 15, 16, a heɓari faalaɗo mo, a heɓari mo okkitiramo, o heɓari mo o faala, wo halay ella hino e ɓeygure nden. oɗo karamo kojo kanko ko ni woni ko o yiri. joni non miɗo toro Allah mawɓe meɗen, yo Allah ho en yaafo ɓe. ɓe heɓay no janganaku, yo o janga ha o gayna, si ɓe du'odiri ɓe ƴetta geɗal maɓɓe kadi ɓe resinamo o yaada e muɗum, sabu ko ɓe yirimo kon. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko sartiji ɗiɗi pet ɓe waɗi si gorko ari ƴamika ma fiya okkumo, tammo ala ka nder dina l'islam. ɓe maki hon ɗum: iza ja'akum man tardawna khuluqahu wa dinu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid aw wa fasadun kabir. wosi goɗɗo ari ƴamika ma, hara himo jogi jikku moƴƴo, ko o julɗo mo jogi diina, wo ko ya resi ta lando hay hunde yeso ɗo.
wo sa salike ma alannike piiji go ɓaawo ɗum ɗo wo andu waɗoye bone molanaɗo ɓaawo ɗum ɗo ko ɗi sartiji ɗo ɗo musidɓe julɓe tedduɓe jikku on e diina kan joni noon enen ɗiɗo fof en darata ɗiɗo si goɗɗo ƴami ka mata o warim ɗo faala ɓiɗɗo ma on ko adotoɗa landade mo komo honto wallahi ala ka diina ko pita o iwri ko labe ko mamu ko dalaba ko kindiya ko kankan ko fode kariya ka ko gegedu ko honto o iwri ko ɗum ɗo wonɗa landade taw min okkata ton par ce que ton hino woɗɗi la wallahi l'islam o landanokima ɗum ɗo ko landima arɗo on himo mari jikku moƴƴo go'o ɗiɗi ko julɗo tammunno ko no fasawi juhu okkitir ko ɗum ɗo woni ko onon babiraɓe fayɓe ɓen woni ko landa kala ka yahuɗa yeeso ɗum ɗo a lundike Allah a lundike nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam joni noon jiwo kadi ko honɗum jombirte gorko on so timmini ɗi condition ji o ɗiɗi himo mari jikku moƴƴo ko diina oɗo himo jon diina oɗo ɗo dowa jombinede amma jiwo on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi sartiji nayyi ɓe maki hon ɗum wo tunkahul mar'atu li arba wo sonnajo dey ko jombirte ko sabu piiji nayyi pet kala jombuɗo mo beeyo calcul moƴƴa kañum e sonna muɗum o taway ko goto e ɗi piiji ɗo nayyi woni ko o jombiri o heɓoyta jowabum o yaltata kade nder hadis o wo himo jombire tunkahul mar'atu li arba li jamaliha sabu ngari makko o jiwa ɗo no laba ko be mi jombamo hara ko ɗum ɗo woni hadaf ma o wo ɗiɗi on limaliha hiɗa jombiramo kadi sabu himo mari jawdi a yiɗamo few o labaka few jombiramo fiya nafitor jawdi makko ndi woni ɗiɗi wo tati on wali hasabiha sabu dambe makko ɗen hiɓe laami ko kamɓe woni ka pouvoir fewɗo affaire on fof koye juuɗe maɓɓe hiɗa andi sa jombi ɗon an kadi a mettayt ɗum ɗo woni tati naya ɓum ɗum wali diniha jombiramo sabu ko aaden diina o labaka jawdi ala dambe ala kono ko neɗɗo julɗo ko ɗiɗo nayi woni ko sonnajo jombirte nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗo noon ɓe suɓanima ɓeyni wo fasfar bizati din taribat yadak womi torikema mi jeejima terto ɗon jewma jawdi on mi torikema mi jeejima ta ƴettir sabu dambe lannay mi torikema mi jeejima wata ƴettir sabu ngari kilannay ƴettu jon diina kan wo a hisay maleɗa aduna e lakara ɗi sartiji ɗo nayi kala yawɗo jomboygol jo ɗum ɗo wonno toɓɓere aranere nden jon noon toɓɓere ɗiɗaɓere nden musidɓe julɓe tedduɓe yaafo ɗon jiwɓe meɗen ɓen ɓe fof maɓɓe ila ka ɓe fuɗɗi ha ka ɓe haaɗi na yiwru ɓe pita laɓe mamum dalaba kala ka ɓe ewri ko hombo e maɓɓe wawata moƴƴugol ha hewta geɗal annabi suwaybo alayhi salam hewtotako hino sella ka nder l'islam ka jiwo ƴettata hoore mum weeɓitana gorko fi yo resumo dewgal sunna e farilla hersinaki ko diina non annabi suwaybo alayhi salam imo jogino ɓiɓɓe jiwɓe annabi musa non ɓayi o dogi ka fir'auna to o wari o fattike ɗon o tawi jiwɓe ɓen hino yarna o walliɓe yarnugol ngol no andirɗon qissa on non hayre nde annabi musa ƴettunonden on sayle hari hay o wonari annabajo ko worɓe 40 woni ko ƴettata nde kanko tun o wari o ƴetti nde o pottini ɓe a yarni ha moƴƴi ɓe hewtitoyi o yehi o jooɗi ɗa e ley leggal o wi rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir karamo koɓe gono wi si goɗɗo falama jombude satti ha yo dumo yo duwa ɗo rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir wonoyi seeɗa ni tun no ɓe hewtirno be maɓɓe annabi shuaybu landir emma hande o yawoyi oyni gorko ari ɗon hande ndeya hayre nde anduɗa baba kon ittani men nde men yarni heña oyni noddano yelan on annabi suwaybu tawi himo andi aaden goto wawata ƴettude nden ɗon sina annabajo ma wonay ɗo annabajo jiwɓen dogi ari noddugol annabi musa yo ɓe yaadu e makko ka ben maɓɓe ɓe fokkiti tun jiwɓen hino yeeso annabi musa hino ɓaawo no qissaji goo addiri
hendu hino wadde hiɓe ɓorni coñci ɗi fuɗɗi wifugol holɓundere jiwo gooto e maɓɓe yaltiti oyndi dareɗon dareɗon e dari oyndi joni wontire e ɓaawo min mi wona yeeso se yehi ha en hewti fewndo ɗate cele ko wiyetengo Carrefour tawi mi fuɗɗige majjude on ƴettay kaaƴum bugoron sengo ka hanuɗe yarugol ɗo subhanallah na de yoɓe wowlu ɓeyna yaare ɗo fiyonu ko gorko janano e debbo janano on ƴettay kaaƴum bugoron kami hani selirgol ɗon ɓe gerdi noon ɓe yehi ha ɓe hewti jiwɓe ɓe wattani hakkil moƴƴa e ɗi piiji ɗo ɗiɗi gogo on taw hayre nde o ƴettine ɓe andi pellete oɗo ko ɓiɗɗo gorko action mo waɗi ɗon on tun kadi jiwoy keccoy tun e sagata kecco tun ka burure konko waɗi ɗon ɓe wattani hakkil ko ne'iraɓe l'islam no ɓe hewtirno ka annabi Shu'aib alayhi salam annabi Musa fillitanimo ko honno gerdi kanko e Fir'aun ha o yimmi ton o ari o inni wata hulu la takhaf najawtani alqawmi zalimin adadi hande kay hay hunde heɓatama ɗo no annabi Shu'aib gaynirno maka gollun ɗo goto e jiwɓe makko ɓe inni ya abati istajirhu inna khayra man istajarta alqawiyul amin baba mi torike o yoɓoye o ko ɓuri moƴƴude e yoɓaɓen fuu ko aaden jon doole hara kadi ko neɗɗo kadi hoolaɗo holniɗo kadi juɓɓen ko faaniɗon baba accu jombinamen menen ɗiɗo goto e amen o mafhumo yewtere nden noon ka haalirte fiyen faamu tawi mo be maɓɓe hanni kadi buusa ni o gorko ɗo ɓeɗole ko ɓiɓɓe annabajo ni kono ɓe yii sifaji moƴƴi e o gorko ɗo ɓe weeɓitani ben maɓɓe yo ben maɓɓe weeɓitan oɗo fiyo resu goɗɗo e maɓɓe wona ko hersini no ɓe geyniro wigol ɗum ɗo yabat istajirhu inna khayra man istajarta alqawiyul amin ko honɗum annabi Shu'aibu faami ko hanuno kon yo Allah yaafo mawɓe meɗen ɓen ne'iɓe fulawa fof hino andi si mawɗo ma on ɓantike on fondi tun hara ya andi ko honɗum woni ko faala ɗo kay no jiwɓe ɓe wowlirno ɗum ɗo tawi ben maɓɓe faami ko honɗum woni ko ɓe faandi annabi Shu'aibu ko honɗum maaki uridu an unkihaka ihdabnatayya hatayn miɗo faalande mi resinayma goto e koye jiwoyanɗo ɗiɗoy ko moye maɓɓe ɓuranma yiwɓe mo be maɓɓe fuɗɗi hande kadi o mañade yeeso annabi Musa fi yo suɓo ɗum hersiraki shahidi on e nder yewtere nden jiwɓe ɓe yi'i oɗo tawi himo faala ɓe yi jikkuji moƴƴi e hoolare ɓe weeɓitani hoore maɓɓe ben maɓɓe newni kadi ben maɓɓe kadi innari o ko janano mi anda ka o iwri mi anda ka o fewri iwɗo e leydi to oyano madiyana oyano iwri misra to no seppi balɗe na hay hunde wolete fi oɗo ɗon ko mari kon kono sabu jikkuji ɗin ɗo ɗiɗi o weeɓitani oɗo uridu min miɗo faala dey siko enen no mawɓe fawɓe ɓe in he mi faalaka weeɓitangol mo ɗo joni ha o inna o faalaka hara mi hersi hersa ko Allah inni yo waɗe ko Allah inni yo waɗe a ɓura annabi Shu'aibu moƴƴude annabi Shu'aibu inni miɗo faala so salinoke kadi bonnatano hay hunde ko diina waɗɗa wallahi haray ko diina waɗɗa oɗo o weeɓitani jiwɓe ɓen présenti annabi Shu'aibu kadi présenti ɓiɓɓe makko miɗo faala par ce que o yi o andiɗo o heɓoyay oɗo ko wawata jogade ɓiɗɗo makko on sa ni'i ha hewti nokkugo ko sifa ɗum daɓɓantamo harana ya bonnu yangi maki ɗo ko qissa goo ndaro yemo e suratul qasas leeron ko muuti ɗum si ɗum non feƴƴi goto e ɓe jiwɓe meɗen ɗo hande moƴƴa ha hewti hombo nene Khadija bintu Khuwailid sonnajo arano on ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam si tawi sonnaɓe ɓurɓe moƴƴude ɓen fof hino wowlede ko kanko arata deuxiéme position ko ɗimmo si nene Mariama feƴƴi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki wo sonnaɓe ɓen fof timmari kono ko ɓuri e moƴƴude ɓen fof ko nene Mariama yumma annabi Isa alayhi salam e nene Khadija sonnajo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e nene Fatima geɗal maɓɓe on e nene Aisha nene Khadija oɗo kadi hari o jombama o seedama himo jogi ɓiɓɓe makka yanko fuu no falanomo jombude dambe no woodi jawdi no woodi ngari no woodi kono on si hari listamo ala o daari o tawi ɓeɗo fof ko faliramo na giggol ko sabu ngel makko ngel o yine laaɗo sallallahu alayhi wa sallam hay hunde ala ko aliyatimajo nene ala baba ala ko aliyatima o tawi kanko ko oɗo o faala ko oɗo o buusani ko o faala o weeɓitani hoore makko hiɓe hekkiri duuɓi 15
kono ɓay o ndaari o tawi avenir makko on ka adna e ka laakara waaway wonde juuɗe kumpay kon ɗo himo hoola kadi ɗo kadi ko honnu wanno ɗum ko sabu hoolaare nden nde o ƴettuno jawdi makko nin o jonni nelaaɗo sa sallam yaadi e golloɓe makko wiyeteɗo maysara ɓe yehi ɓe yeeyoyi maysara ko yiiri nelaaɗo kon sa sallam tawi yiiraɗo ɗum hay e gooto ila o fuɗɗi gollal ngol nene khadija ɓay o arti o filtanike ɗum nene khadija directement nene khadija landiki sahi yoɓe jombe nder nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi landi bappa muɗum abou talib oɗo nene khadija siko dambe wallahi no woodi siko jawdi wallahi no woodi siko ngari ko wallahi no woodi kono o her sari ɗum innugol mi lando kumpay ko ngal yatima on ɗo joni garanji dow ga foppu goreɓe amma heccuɓe lan no falala mi jaɓani hara ko kunɗo o waɗari ɗum sabu ko yi e oɗo konko moƴƴi kon jikkuji moƴƴi ɗin hadis mo fuɗɗorno ɗen on ko sa yi e makko jikku moƴƴo nelaɗo sa sallam ɓe ardini kadi jikku on taw si ɓe watti dina kon iza ja'akum man tardawna khuluqahu wa dinu jikku on qur'ana fow allah ko mantiri nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la ala khuluqin azim mi wondi muhammad ɗamari jikku moƴƴo oɗo kadi o amari ko fi hon ɗum noon an sonnajo on amanta hersa fi hon ɗum si ɗum noon feƴƴi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe tooli ka nder juulirde kamɓe e sahabaɓe ko ɗon sonnajo ari présenti yeeso mo ko baɓɓen fow ndaro e ka suratul ahzabi wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabi wari de min ko mi faala ko ya jomba tay no heew tew nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fanki buɗe o filliti ɓe fanki buɗe sahabajo goto in nelaɗo so tawi haajuma ala e makko jomminanmi min miɗo faala kono tawi kanko ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko o faala wona ko hersini ko avenir on non ɗum ɗo fof feƴƴa issa tammo on seydna umar bunil khattab mo anduɗen on ko kanko woni lodntiɗo ɗimmo on ɓawo fatagol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam aboubacar feƴƴi kanko ari o ƴetti ɓiɗɗo makko on nene hafsa o ari o tawi seydna aboubacar o inni miɗo faala ya jommana on ɓen ɓeyni ɓe falaka ɓe fanki buɗe hay ɓe innari ɓe falaka ɓe fanki buɗe ɓe innari awa ɓe innari o seydna umar o décourageaki o innari aboubacar mettinanilan na ɗum o waɗi o indi gasiyan lala kono o falaka ɓiɗɗo makko on sina neɗɗo yeɗɗuɗo ko joganomo o ƴettimo o yehi o tawoyi kadi hombo seydna ousmane o inni he miɗo falama okkude hafsa o siɗa faala ɓen no gadi ɓe fanki buɗe seydna umaru décourageaki ɓe seytinari ɓe hersitari e makko ko ɓe woni wadde konko ko diina waɗi koko diina yamiri ɓe feƴƴi kadi ka seydna ali ha woni tato ɓeɗo fay goto jabaki ɓe kono sago maɓɓe ɓe ƴettata ɓe naɓaka ɓe naɓi wo yangi maɓɓe kim bonata ndaare ko wonɗen dogdiri ɗo e payko e bimbi e kikiɗe ta jogo ɗum ha luuɓi sappo yo ƴetta joɗna goɗɗo tun fi ko ɓiɗɗo bappa ɓiɗɗo kaw ɓiɗɗo yaay ɓiɗɗo baba mawɗo a bonni avenir on a bonni yangi maki aya mo fuɗɗorne on ko wa jaala baynakum mawadda giggol ngol si tawi ala ton wa rahma e yurmede to haray boni tammo tato fof o présente miɗo faala ya jombana ɓeyna ɓe falaka enen noon fewon ɗo ina sa ƴetti joni ayni yo okko ɓe haɓo yeyi tun joni o ñammintinamo la mo jonnuɗa on na handuɗo e muɗum o anda valeur o mawɓen ɓen ɓe maka e sa jonni kange mo anda kange ko landoto ko si wonay tenirde si goɗɗo ne'i ɓiɗɗo ha hewti noggo wari o handindinima e muɗum andu o taw ko a moko ba an kadi ko a moko ban ka ko jaɓirta o ma ronkata jaɓirde oɗo an adduɗo on kadi wata décourage so jaɓari an mo jaɓari on kadi wata wowlu mettuɗi si laatike kadi wata ñammintinoy no harmi wallahi no harmi ko teddugal non ko l'islam harayna mawɗo paykuga mawɗo jiwo woni ko hoynuɗa wona jiwo woni ko ñammintinɗa ko l'islam woni ko lundiɗa ɓay ko l'islam wi ɗum ɗum wona ko hersinino musidɓe julɓe tedduɓe shahidoge nde yewtere ɗo fuu mawɓe meɗen ɓen hari yo allah yaafoɓe fuu maɓɓe mo be men sen calculi fewn ɗo 80% ɓe mawɓe mum suɓanno ɓen a tawa dewle ɗen han joni allah no waɗi barki e majje 80% mawɗo ma inna min dey komi faala ko ya resu oɗo inna baba e mi nani mi jaɓi ndaare résultat ji ɗi mo ɓe yo calcul ka famille shahidi on ko honɗum joni noon en dogiga wonnoɗen ton en ari nokkeli goga tawata ɗin jikkuji ala a ɓantoto ndara ɓiɗɗo ma tun o landoma baba ko honɗum waɗi
sertine bantunoɗo ndara ɓiɗɗo mum tun hara o faami ko faala ko wonaɗi gooti. Joni noon hande ka fewndi ɗo fayɓe ɓen sonjike, jiwɓe ɓen, worɓe ɓen sonjike, baba ɓen sonjike, nene ɓen sonjike, fof sonjike. Goɗɗo ƴettiro e nokko pôle sud to adda ɗo tigi tigi on dara tawa ɓernde ma nanga few. Nam na ya sonko innami okkitirta ko ya jooɗo convainca jiwo on ma pay kunkon yeɗɗamo on convenianji ko woni nder ton kon sa wawimo convaincute o jaɓi fabi ha wanima kono so jaɓari wata force wata en ƴettiri kadi ɓiɓɓe meɗen hara ko ɓen jokkirten en ɗan ka kaydiji a ari leyɗe porto ɗo joni a addari hay goto e membre famille ma joni a heɓi ga kaydi ko forcé be jiwo ma on jommidira e ɓiɗɗo yaye makko ma ɓiɗɗo babe makko ma ɓiɗɗo kaw makko ka meɗen fino on arda hara ɓe yiɗidira la baka si jiwo on yiɗi sagata o yiɗi ala ko ɓuri ɗum e laɓede kono wata forcé moƴƴa kadi l'islam on jaɓa ɗum wata ɓe doole mawɓe meɗen kaɓe innuno inami nani baba en sami'na wa ata'ana ko ɗum wonno hakkunde meɗen enen e mawɓe meɗen mi nani mi jaɓi mi ɗoftike jonnon ko honɗum woni hakkunde meɗen enen fayi men ɓe ko sami'na wa asayna min nani kono min sali mi falaka ko ɗum woni hakkundeji meɗen jonnon ko honno gerdata ko an waɗɗi haqqe sakkitoro on hakkunde mawɓe fayɓe e fayɓe ɓen ko ñande tawata a jombanimo ara on dodiri few hande kadi kanko duwama hande kadi haqqeji 17 ɗin fop majji hara ya timminiɗi kono wata doolu wata forsu fayɓen hino sonji jiwɓen hino sonji mawɓe fayɓen hino sonji neneɓen hino sonji hino satti hano satti ñande be ɓiɗɗo ma ara hara hino ɓiɗi kono noon ya ndaruga fuɗɗode kadi goy andu ɗi sariyaji ɗo ɗi l'islam o wallini ɗo ko l'islam waɗi ɗi ɗo wata hirsu wata amu ndare few noon wona nafirede ɗo joni pay koye wonko e hunji koye qur'an ana naafi golle ɗo no foti yiya ɗo tum pay kum tawa vraiment ngo ɗo welima yaw sonda ene ono jombi o jomma mino mari ɗo jiwo ari ɗo aissatu fatumata mariama ari ɗo mi hande sukaka jami on ɗo wawi jangude feƴƴugol yeeso ɓe mako bawe ɗo fo ɗum ɗo tigi tigi on ko famo on accu an e o jommidiron ƴetta kadi sarde on foppu kadi wakkiloɗa ko ɗum hanen haray timmi hande kadi karama kojo goto no o inni wo kanko esiraɓe makko no ɓuranimo ɓiɗɗo makko reedu sedi jomman ɗo mo jiwo makko on heno ɓuranimo ɓiɗɗo makko reedu on ɓelandimo fiyon wo o arɗo jombamma o waɗanima ko a wata waɗande hoore ma sa heɓi ɓiɗɗo jiwo ɗo woni ha o jandi a jombatamo koto makko jombatamo miñam makko jombatamo kaw makko jombatamo bappa makko jombatamo wo kala non arɗo ƴettanma ɗum non on haray ko giɗo ma non joni noon ko ɗin wattanten hakkil musidɓe julɓe tedduɓe ɗiɗo ko qissaji seeɗa ɗimi jonni ɗo ka annabi Shu'aybu wattanen hakkil moƴƴa oɗo ko annabajo ni ɓiɓɓe annabaɓe kono ino tigi tiyo miɗo faala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko aliyatimajo wonno nene Khadija no mari piiji ɗin fop kono ino tigi tiyo himo faala an kadi ko ya wattan hakkil ɗo si yehi tun ha ɓiɗɗo ma o hewti nokkugo hande kadi ta acco o adi toma woɓɓe go seynino ka meɗen ɗo wiɗen hiɗen toriɓe du'a fiyo fayɓe meɗen ɓen yoɓe woni ka hoore pewal fiyo ɓe jommu ɓe jaɓu jombede ɓe jaɓu jombugol mawɓen ɓe maaki wo kamɓe hara ɓe heɓayno ɓe adda kala mo o addi yo taw ɗum hara ko gorko o addoyi ko jombamo ma jiwo o addoyi ko jombamo haray tigi tigi on hiɓe weltori par ce que kamɓe ko mapini ɓe ton hande ko si tawi gorko on addoya e jiwo na ɗum gorko adda e gorko jiwo adda gorko jiwo adda jiwo enen kadi ka meɗen ɗo fuɗɗike goy kono hino suuɗa ton dorki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hadniran en ni woodi jiwɓe adduɓe ka suudu muɗum inni biro mum kañum oɗo fala jommidirde ene jon seeɗa ni warto honɗum o wawi wadde ko leyɗe démocratie a piyata a yennata sa raɗike ko ɗum ɗo woni koɓe faala ko ya terto ɗon si tawi ko gorum kun kadi o nenejo ɗo ko wakkilinoɗo moƴƴa hattirde e wakkilagol o yehi kanko e jiwum kun hiɓe naata ɓernde makko no woni tranquille mo andi ko jiwo e jiwo jatigi tigi ko ɗum ɗo woni koɓe jokki jonno so tawi a forsi a dooli ayni ko beeɗo tun fi honnum labaka koya joɗɗinmo ko be enen e fayɓe ɓe gundodiren ko honɗum woni gundodirgo ko be yewten wonde koɓe tippitano en wonde an kadi ko be tippitoɗa jaɓira alhaali yeena mbulta ko ɗum portoɓe woni e wadde ɗo joni be wonde kadi ɓe hetto seeɗa ɓe heɓa ka ɓe fonto harana pression dictature tun e hoore maɓɓe arta seeɗa fi yewton famodira no wodi no ɓe jogorte ton harana sonkugol e piigol tun e yennugol
surtout kadi hara en wonari yoruɓe juuɗe sina ɗum ñande o pallitiɗo o yehi few hande kadi ɗum ɗo fop honɗum wata kufurde ɗum ɗo ko ya fewto Allah subhanahu wa ta'ala ko wawi fewnande en wo ko Allah subhanahu wa ta'ala toroɗa on ɗon dumoɗa o du'a ɗo rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyati dumoɗa e oɗo du'a ɗimmo dumoɗa rabbi ja'alni muqima as-salat wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a ko annabi ibrahima torino oɗo ko annabajo ɓiɓɓe makko ɓe fu wonno annabajo kono o fewtuno Allah o tori Allah o wulli e Allah fiyo Allah fewnanmo kono no sikkuɗen enen e wuruɓe ɗe leyɗe ka tawata ka ɓurɗurde kon fof hara hina julɓe miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on fewnayɗo yo Allah on fewna en fewnana en toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala ka ɓiɗɗo julɗo woni ko ɓoyli toriki Allah yo Allah artirmo e hawre lawol pewal toriki Allah kala jogiiɓe ande e sohola e ɓitti ene ka fi fayɓe yo Allah on ittanɓe mi toriki Allah ɓe musidɓe meɗen wonɓe hoore laawi no soñji yo Allah lumbimɓe feƴƴina ɓe hoore jam moƴƴere ɓe musidɓe meɗen maporɓe kaydiji mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hokkorɓe ko wondi nafa e barke ɓe mawɓe meɗen dibimɓe e nder l'islam ne iri e l'islam fatiɓe fof yo Allah on yaafoɓe yeru luttuɓe hoore gurdaɓe yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe marɓe ɓen hakkudeji meɗen yo Allah on ɓeydanɓe renaɓe hiwaɓe dandaɓe dandanaɓe ɓe jogaki ɓen kadi fof yo Allah hokkorɓe ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki leydi meɗen ndi lagine dendagal leyɗe julɓe fof yo Allah hokkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe leydi ndi yiɗi ɓiɓɓe leydi ndi enen kadi yo Allah waɗu en laamateri fewndi nunɗudi yiɗidirndi yiɗidirandi kadi teddinayɓe kadi ardiɓe leydi ya rabbal alamin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل للمتقين اماما وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر